11. We studied that very interesting chapters are called as seen from Abraham Lincoln, supplementary reader, right? Some people do not. Some of them are I do video the war. Welcome to New Year Higher Secondary School, ELITETV. Eikhoigee Yumna Maradona New Era Higher Secondary School sida Vice Principal Student Welfare on Lejabani Duga Aina Lejariba Department in the Biology Department ni Sahi Nipan teaching experience Lejare Eikhoigee na Tinguzam Anand Singh aduga aina laiba department na physics department ni aduga teaching experience around
5 years. I myself, Leongbom Basanta Singh, I school New Year Higher Secondary School Sida, biology lecturer Mawin Elizabeth, teaching profession, say something like say 5 years experience in Gilles. Eikhoigee ming Laisram Pramanda Singh, aduga aina school asida chemistry department da lecturer leijabani, aduga aigi teaching experience na more than 5 years. I ming Thanaujam Dhiren Singh, I New Era Higher Secondary School da maths ke lecturer oina leijabani, I sahi manga ki teaching experience lejar. Thank you. I give Kopam Siam Sima, I give them Capman Ladini, I Haziji, New Era Higher Secondary Physics Department da Lazarani. I teaching experience 15 years experience Lazarani. Eikhoigee ming ingomam dagen Rijit Singh, Kawal ingomam dagi, aduga I computer science department da leijabani. School sina established tawudage computer science ki oja hoina dum lejarapani 5 years experience lejara. Eikhoigee mingna Shalpia Laxman agency zindagi I chemistry department in I teaching experience Eikhoigee ming Thegam Sarat I New Era High Secondary School da Manipuri department da jawana lejari teaching experience na 5 years. Eikhoigee ming na Waikom Semahanda Singh, I Thawalwang Matabdaini, I na New Era High Secondary School sida biology department gi lecturer ama oina leijabani. I na education gi lamjida more than 5 years henna I saruk gajare. My name is Tipu Maite. I'm a lecturer in English. I have 16 years teaching experience. Thank you. My name is Rasham Tompok Singh, and it is really a very great privilege to be able to introduce myself first. I belong to English department, and I have more than 7 years of teaching experience. Thank you very much. Eikhoigee ming Sanjamar Amarjit Singh, I school sigi chemistry department lecturer in leijabani, aduga I have more than 6 year in teaching experience lejar. I ming Loribom Samendra Singh, I school sida chemistry department da leijabani chemistry lecturer oina, aduga teaching experience ki oina di chahi 13 experience lejar. I mean Kalpana Morangam, I school sida mathematics department ki lecturer oina leijabani. I experience na 8 years. Eikhoigee ming na Waikom Ranita Devi, I department na human ecology and family science da leijabani. I teaching experience da 3 years. Eikhoigee ming Opram Lakshmi, school sida biology department da leijabani. I teaching experience na around 5 years. Eikhoigee ming Asanjinita, I school sigi human ecology and family science department da leijabani. I teaching experience na 3. Eikhoigee ming na Wangkem Shinita, I school sigi English department da leijabani. I teaching experience na 3 years. My name is Ravitini Thosam, lecturer Department of English Literature. I have 3 years teaching experience. Eikhoigee ming Priyandi Waiko, I school sida Manipuri department da leijabani. I teaching experience sahi 3 years oja. Eikhoigee ming Sapam Sophia, I school sida mathematics department da leijabani. Eikhoigee teaching experience is sahi 9. Eikhoigee ming Kuyam Santi, I school sida Manipuri department da leijabani. Aduga I teaching experience na sahi 12 henjare. Eikhoigee ming Hida Manju, I school sida physics department da leijabani. Aduga Eikhoigee teaching experience na 7 years. Mayam Butaram Nokcheri, Eikhoigee ming Sasipriya Potsangbam, manager SS Career Solution. Ngasi Thawal Okramwang Matabada Leiba New Era Higher Secondary School gi Vice Principal oina lebiriba Sir Morangthem Ashok Kumar Singh ga unabagi tanja ama laujaraga education amadi school system development gi matangda sir gi oba wafam khara mayam paminasi. Ahanbasi sir gi ming amadi leifam aduga sir gi educational background sin nachingba haitare sir mayam dam thambisi. Eikhoigee ming se Morangthem Ashok Kumar kaujai aduga ai Khangabok Masnam lekai dadi oje aduga aigi educational background se English ta master lojare lenana akogi teaching field da yamna tangai fadaba qualification da diet aduga B.Ed su lojare aduga ahenba qualification ena LLB su lojare. Yam nuwaijai sir akoigi New Era Higher Secondary School se akoi Thobal gi oina di maming leba school mayam gi marakta amane na aina laujai ko haiba akoigi school se sir aina sir dagi sum khangjani si school ji karam ba matam da lingkhat pi gi bano aduga school ji gi pandam haitare sir sigi matang da kitang thambi sei mudi akoigi New Era Higher Secondary School se 2017 da han hanba lingkhat ki bani akoigi yamna kai khunjariba education ki field da long standing experience lairaba
Sir Thongam Kumar Singh mana akhoi hौदोक नैदगी हौना प्रिंसिपल ओइबिरगा अदुगा हाना अतोपा सर्विस दा लेरगा एक्सपीरियंस यामना लेरबा सर श्री निंगोंबम अजित सिंह तो स्कूल की फाउंडर नि मखोइगी लुचिंग मखादा अखोइगी मोटोसिना लर्न विथ क्वालिटी हारिबा मोटोसिगना नन हौदोक सिखबनी सेंगबदी अखोइगी हौदोखिबगी पांडम मनुंगी आइडिया से मसी कमाई तौगेदा अयामबना अखोइरोमदी थौबाल साइड हाइब तारे सिदा महिरोइसिंगसी मणिपुर की ओइनदी एजुकेशन हब से इम्फाल ना होरे मयाम सुदुम जानरबा दो मयाम से महिरोइसिंगसिना इम्फाल दा हाइगतपदा नंबखरदी दum मोइ चखरे अदो नमहुदबा लाइक याम तमजनिंगबा दुगा मुदुगी पैसा पुथोक नमजदबा चिंबा मयाम अमा से उबा दो मखोइ सिंगसे खतंग लो कोसैना अखोइ स्वाइसिदसु अखोइ अनकपसिदा मदुगी फैसिलिटी बि पीरगा क्वालिटी ड्रिवन अबा एजुकेशन सिस्टम अमा पीरकांदा महिरोइ सिंगसे अफबा थाकत पुखतनबगी पांडमदा मिरासी होदोखिबा सर वाफम से आम फजई सर थागचरी दुगा सर मखा तारप अखोगी वाहंग से अखोगी सर स्कूल सिगी एकेडमिक परफॉर्मेंस है बतारे सिबोबदा लेरइबा अखोगी सर होइना होटनारइबा ओजाजिंग होटनारइबा सिगी मतुंगिना दगी छात्रसिंगी मतुंगिना एकेडमिक परफॉर्मेंस अखोगी टॉपर पुथोकपिगिबा यावबिरब्रा यावरगना करम चाही अदगी आंगांसिंगी अदगी सब्जेक्ट टॉपर्सिंगना कयानो हाइबा चौराकपा मतंग थंबियो असंगबदी अखोगी स्कूल सिदा तमबा महिरोइसिंग से यामना एवरेज ओइना लाकपा महिरोइना याम बोय दो कइगुंबा एवरेज ओइना लेरबा महिरोइसिंग सिना अखोई सिदा लाब मतुंगददी अखोगी अइना पंजरिबा सर कुमार अखोगी प्रिंसिपल अइना सर अजित फाउंडर अदुगा अखोगी गाइखुमजरिबा ओजा मयाम से सिना अमतोइना पुल्लगा याम कन्ना होनबा सैक्रिफाइसियल स्पिरिट अमग लोइनाना होनबदगी अखोइना हेग होबदगी होना दुमक यामना चावब अचीवमेंट लई अहानबा ओइना अखोगी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 से मसिदा हान हान अपियर तोबने खोज मदुदा अखोई अपुनबा चन्नीगा कुनिखोई महिरोइसे अपियर तोब मतमदा लोइना पास तोय 100% पास ने दुगा फर्स्ट डिवीजन दा कोई चन्नीगा निपान आउट ऑफ 222 सिनको अदुगा सेकंड डिवीजन दा सुनि प्राइमरी 14 यावरगा अतै दी थर्ड डिवीजन अंत यावदे सुमाइना फजना पीरी रिजल्ट सी मथक्ता मणिपुर पुमगेना फोर्थ पोजीशन ताकी अहान द अपियरेंस दा 2019 दा अदुगा 20 पोजीशन दा सुमा याव अलोइना अखोई मयामना साइंस स्टूडेंट्स गिदी यामना पामनरिबा इंस्पायर अवार्डी अखोइदगी 31 यावरको अदुना अपुनबा लेटर मार्क से 432 स्कोर तो सुमाइना याम फजबा अपियरेंस दा अहान द अपियरेंस दा रिजल्ट लेकी लोइना 2020 दी एग्जामिनेशन दसु अदुमक अखोइ 100% पास तौई अदुगा फर्स्ट डिविजनर से 284 ने 287 दुमना अदुदसु अखोइ थर्ड डिविजन हम यावदे महिरोइ अहुम खतंग अखोइ सेकंड डिविजन दे याव सुमाइना यामना फजबा परफॉर्मेंस दुमक पिदुना लाई सब्जेक्ट टॉपर मरी यावी 2020 ये अखोइ एसएससी एग्जाम सिदको अदुगा अखोइना फिजिक्स ता दुगा मणिपुरी सब्जेक्ट टॉपर ओइबो लोइना इंस्पायर स्टूडेंट से 32 याव माइना अखोइगी परफॉर्मेंस से मेंटेन तवी लोइना अखोइगी 2021 की हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन से सिददी कोरोना बैच होइग्रे अदुगा अखोइगी ओइबा हानगी फजबा परफॉर्मेंस अदुगा अखोइ महिरोसिना कन्ना होनबा लोइना अदुमक मसक थोपा परफॉर्मेंस भी मदुगी मतमदा थोकिबा अखोइगी महिरोसिना हुजिक मणिपुरगी अमदि मपानगी कॉलेज मनिंग चपसिंगसिदा अदुमक टॉप तादुना लेबा अखोइ तारगा याम नंगाइजे हाइतारे अखोइ सेमजगिबा महिरोसिंदा अदुगा लोइना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 सिदना अखोइगी अपुनबसी 554 अपियर तोबने अदुई मनंगदा
adum 100% pass ni aduga first divisioner se 547 smile aduga second division na 7 third division am te yaude aduga apunba letter mark se 1428 loina na inspired scholar 70 yaw 2022 sida aduga yamna nungai ribana koi kwaidagi henna masak thokpa performance oina position ni pan yaw 2022 sida fifth position lowe akhoi ngang the 13 position 14 15 17 18 20 sumaina position ni pan yaw raga Manipur gi maming laraba secondary school singa complete tawda masak tawna namgi ba haiba tare aduga loina na handaki yamna recently haidokiba 2023 gi SSC exam sai sida akhoi 12 position lowe aduga 17 position sida low sumaina akhoi gi position si sahi yana dum maintain tawda yam kanna konna bi mahina nang singem de ja sing mahina sumain pura pungam ban taseng lugidi aikoina angang sing sigida mak honna bagi chang si moida matam chana syllabus loina ba honna ba aduga loina na moida remedial class extra tuition lowi aduga council exam se thing adringai mamang sida aikoina mock test se chanang jana dum tawlai din subject ni aja sing jana dum feedback piba aduga maybe asonba yang sembini aduga practical su fazina chang na ko ko school gi aduga loina na ko gi school da boarding facility su lebi na ngam sing si ko gi atai school da man da bida sar founder se sar nangom bom oji masana direct involved to ga yang nganna ay pung mari digi si start to ko aduga continuation jalaga minidang theng pauda masa da musim se nabi bahai tare ko ade akhoi sa principal lere oja sing lere kamo honna mina bidagi honna mina bahai tare adu dagi di akhoi na sim bu se skill na sir na hujik thambiriba wafamsida akoina khangjaba khara hai tare ko akoigi sir founder oina leibiriba sir Ojit sir Ojit ki inspiration chatra jinjita sir jina pibiriba inspiration jingse akoigi school atai me amama leiri Manipur da sumaina involvement isa involvement yaga chatra jinje akoigi groom to waida as a parents like akoigi figure ama parents ki figure ama oina akoigi angang jinjida hotnariba sumaina atai leiriba oza jing adagi school atai da leiriba oza adagi even founder principal jinjina hotnaraga jo sa Manipur dagi haidi chatra jinje sigi school gaktang na tabida haidi leiriba school jinjigi chatra mayam jo afaba mayam thokpa ngamgani haibagi thajaba jin dum lei sir gi wafam jina ado sir en ojit akoi founder sir se siga atai founder sing da ai atai u phatte haijaba budi na loina mak phai ada akoi sir founder da opa ma u phang jaba sina mana oja sing gi welfare gi sudum khalle ko damoina si panjaning bai tare kai oja gi site le romina tar hoina oja sing gi welfare gi khanbi bu kai ningsing si un kan se ko corona gi matam si sahi amadagi henna ayam wala gi tan jada private school sing si oja sing tolo pidi da ga se lai thi ado school aring ba pasayam na labor school sing sudum khoi na tajabada oja sing salary ga pi da ba tangkhai pi ba de 1/3 pi ba saina yaw bi paw sin phangje oja sing am wala gi ha tare ado khoi school gi na sir Ojit amadi sir principal hoigi recommendation dagi hoigi matam soi da bida adum hol gananda loina makse dimain lagi aduga madugi hek polakpuri chahi di su dum akhoi salary increment ja atai ga yeng na bada atai gi thoin khangudru ga su akhoi da increment ga bi si annually 4000 increment ga pi ba handak su dum 4000 increment bi ga akhoi resolution ga ta le bi ko asima ozagi welfare gi damak isna dum yeng san bi ma mi dum ta le re aduga oza sing gi tongan da ma gi khudong cha da ba ke nom lak se kida su madi michel sa on yeng san bi ba dege mo mai roi sing gi yeng adana boarding da lai ngam jada ba
aduga yumna mu pesa leijadaba do laiti am tamjaningba mahiroisingse si mana adumak boarding da pura free of cost adumain thamne ngang nyama ngang amani dang nate akhoi da position phawriba ngang yambudi sarna free scholarship piraga dress phaw piraga degi textbook phaw piraga kanno hanan be mahina ambana yamane yamna thagatningai ne sir adagi thabak ama tawa matamda satra dang nataba ozajin sigi motivation ji am darkar lei haijariba ado sir na thambiriba wafam jina kogi school sigi founder oina leiriba sir ojik ki thodang je amna thagatningai oiba thodang ama ju lobiri ko sir makha tara ko wahang je akogi school ama develop tawbada akogi tangai phadana changba haitare akogi system ama di school gi thodang je akogi sir gi wakhalon da kari ne na thambini school lama is saying a society in miniature ne akogi kunai si bas on lay tawbu school lama da su society me lay gumane aduna school sina pasana nga masi guide tabira the magi manner da magi personality da the magi life skill hai ta pasana pibi daga di koi school amana pibi ba skill dina kunai si mana lay ka tilakanda so idana magi kunai du sudum phawoi ga adu mauna so koina school sida hangang sing hek lak da moi entry behavior sa mase koina expect to ru on taina ba yaudra mate abudu school da changa pade gi de koi gi oja sing ja oja sing se ayam mana well trained akani aduga pai de gi koi sida nungai bisna oja sing cooperation ja naha so ayam mana ware aduga teamwork yang kalau itu, ya koi pun na moi discipline da, jadi moi di awal pas, sana yang sendiri da, moi da koi na terminal behavior se, kok kiri macam ni, masih da, saya kan ada orang buat pilih nama ni koi na, itu na moi na set kerkan da, tongan do college ni da, moi pasal na lagi ya, jadi feedback lakukan da, koi siapa mengai, angang sing lom ni laga koi na disciplinary action loker ciba. Sudah, ini misalnya buat orang baik yawi, ada di moi malu nasen, kenapa menyawi ini di bawah yawi ni, mayam saya kau na, moi sekarang na proper counseling, pira kau zaman yang mana lagi, pas ada mana tu orang dah suddenly moi saya, asum betul kamu dah galak, apa bangang moi yawi, madu dah kau jasin, thamoi dah yang mengai kau pausau sudah mulai, ada koi right from the assembly morning ki assembly ja masde hor ga gi discipline da dari mo gi manner da sendong nang sido mo hone my personality shaping public speaking dari quiz ni simba daga marak ta koi na extracurricular items ni ama mahapa ga mo complete on ba adu gumbas me am dina koi state level ki quiz competition ni ba sports ki lamda dama makok tar ga dum lak pa yaw ko man sim dina person zawai ro bi nungai bai se mai ro sing ya problem wer ka se huzi manipur ki lairi education system sir na akhoi gi ozama oina haitare sir gi opinion haida wakhalon je kari thambini paseng bi manipur gi education system se koi india ge ni yang da one of the best aduga notice to be akhoi na bu hena lead ka we na in kanjai तबुदबु अखोगी मणिपुर एजुकेशन सिस्टम दा यामना हेना theoretical base बदोंग तोबम दिले अदुगा यामबनसु ममा पास सिंग mindset ता अदुगा students सिंग mindset ता science ना यामबा focus पि बदोंग तो science तो focus तो बसी काय हाइजब नते मसी फै तबुदबु माइ मागी atop disiplin yang mesti lagi na loina maksida mai magi haina badida chatpagi tangai phada badila ya the science ta phagada bangana science ta lagi sukai lagi aduga mu misage practical da ne hena limpham hen sa sima de limpham maram de khoina like su tambal wara matung da pasena kana badi khoina practical ba practical life chang bukanda mana ngam zaruba thingna zabu ngamuba adiga self reliant ngam badine
aduna yamna hena theoretical oina chatpa kanda akoina industry apply toba yadaba haidi practical oidabana maram marga ko adugumagi situation leitaba nate aduga mu ani subadana aikoigi hojik tamil mong sida tuition sina hena maru erakadona toba ma yawri ko tuition toba si fatte haijabadi nate tuition su subject kadi magi tawrani aduga school dasu magi parent nursing se taruk natraga taret maina laani aduga angang sida self study time jam watle the self study is the best study hainari bani and the self study yaw da kan dadi angang sida magi creativity aduga akoi lessons in digest of what pa aduna maram araga kona iho hoba am hollow eba result lam lei bhai tare aduna tuition su pai tawdubu angang sinda matik chana self study time si lehen mom phau aduga amuksu school la tambiri basins da school duna nakami thamaga tuition katana hena belu and sakhibusu asmasi udagna te hygiene si school da basna tamaba basna takbi tambiraba aduga angang sina yumda basna digest tawba aduga maduda le ko son dok tay tay duna tuition men kata sidi yai ko too much tuition da based over the masigi mangja bam le Kogi tuition gi culture amala pagi type amatori se haidi tuition je kogi fashion no lak pa haida tuition chatraga di trending ji da yaw da badau na hek chatra sing ji da pawba kogi parents gi mindset da pawba ji gi matang da ne sir na haibi ningi ji am phajaba ado to hoje NEP 2020 kisu la ko le na vocational training skill development ngam focus ki rakasa masi de yamna harao bo khoje bhatar masina akoi manipuri education system desu kram ko de home le kana rin thazin aroi bada sir akoi gi as a part of the development of the education hai batare ko NEP gi policy da jam mayek sing yaure haidi school amada career counseling amadi career counselor se darkar lei hai base sigi matang as a teacher and as a vice principal of a school akoigi career guidance or career counseling gi matang da sir wafam kari haina thambini career counseling asidi amna mathau ta ba mati ngai sing badi career counselor ma school amada thambai base si amna maram chain kal career counselor ma thamdringai mamang da su oja sing jina dumak in some way or the other counsel to orga dum lai ne ba counseling bi basi dile pa dinate ba oja kudimak se marom da counselor ngatan hai ta to budu kala hena madu lam da expertise oraba professional lama lai raga di maduna mahirai kudimak lo na makta advantage raga de mo wajid maram di oja mana magi lam khang ni lam du nang da tambi ni tawbudu career counselor ma lei taragadi lam khuding di mana du da train dor ga lei banina mana pasna khangani na angang sinda maga interact to kan da angang sin lo nam ka na gani aseng badi akoi experience de hai tare ko class 11 12 how the level mai ro sing si ayam bana moi consider kari to ga de se sab chana khanga ga leiti moina moi ge academic line du focus to nei aduga chatlagadi karam bodu phagani ga habisa masisu moi da samam na balai tabna te akoi gi pinsi da su yeng hokanda e hokanda de hankal laga yeng hokda kari gumda pasana guide to biba kana gumba counselor hai da na marom da dul leram magadi akoi pinsi de hena mai palam bayai ga na khan le ko ju aduna hojiki counselor ma lai tar de angang sibida akoi na swana repent to rese makha ta na lai to se aduna career counseling yang mathau tai adumagna kai school su matam gi career counseling maybe organization gumba lay basing je khon invite to ga ton besu ding lay ko to school la lay ga di pai di best wa yam nungai je se thagat chari sir akoi gi new era higher secondary school gi achin batanja kai thokpi raga hai batare akoi gi SS career solution gi media team ga unabagi tanja ama pibi bagi damakta akoi gi new era higher secondary school thobal amadi service akoi SS career solution gi media team gi na kai dagi andhana thagat pa phang do service thank you
New